Apa kalian gak dengar ini azan? Saya lapun bau tahu rasa kalian. Sana bubang. Biasa aja lo ngomong lo. Ya lo biasa aja lo, bacot. Bacot lo. Gila tuh orang, main gitar aja nggak boleh. Oh, parah bener tuh orang. Tapi gua ada ide, bro. Apa tuh, Bu? Gimana kalau kita minum? Ayo minum. Kita udah lama nggak minum. Ayo. Tapi lo yang belilah. Ya sudah. Oke, gas. Bro, tinggal dulu bro. Ya bro. Ya. Jangan tahan bro. Lihat tuh anak, berantakan banget. Kerjaan mabuk aja ya. Kayak nggak ngurusin matnya aja. Lo ngomong apa barusan? Lo nggak usah bawa emak gua anjing. Kenapa lu nggak seneng? Ngajak ribut ini anak. Kenapa? Lo nggak seneng? Gua ada anjing. Oh, jangan lagi lu anjing. Oh anjing, jangan anjing. Anjing, Bangsat lu anak. Woi, Emang aja lu? di belakang ngumpul teman. Gila lu masih kayak lama aja lu. Parah lu. Orang udah pada tobat, lu kayak gini aja masih. Ingat bro, ingat. Lu boleh nakal, tapi hubungan lu sama Allah jangan sampai lupa bro. Lu dengerin nih omongan gua. Ya. Bener juga omongan si Rian. Gua bakal mati. Apa yang bakal gua bawa? Kasihan sama orang tua gua. Yo. Minum ya. Enggak ah, males. Udah minum aja. Enggak. Kenapa? Gua mau hijrah bro. Bosan hidup kayak gini terus. Gak ada kemajuan. Udah, lu aja yang minum ya. Ya, lu aja yang minum. Mau maju dulu. Woi lu lagi. Udahlah bro, nggak ada habisnya lu kayak gini-gini terus. Mending lu ikut gua ke masjid. Lu minta ampun sama Allah. Ngerti nggak? Pokoknya habis maghrib lu ikut gua tunggu lu di dalam masjid. Udah, siap-siap.